Danas je pedesetnica duhove. Ko je taj Duh Sveti? Duh Isusov, Duh Očev. Mi imamo više neki dojam da je to nešto, nego netko. Zaboravljamo da je to treća božanska osoba i da on nije manji od Oca, niti manji od Sina, niti možemo rastaviti Oca od Sina, Duha Svetog od Oca i obrnuto. Kad god nastupa Duh Sveti, nastupa Isus i Otac. 50 dana od uskrsnuća slavimo ovu svetkovinu. 40 dana Isus je boravio među nama, među svojim prijateljima s kojima se dugo družio, koji su sve gledali što on radi. Divili su se, išli za njim, napustili su one mreže kojim su lovili ribu. Ovaj napustio carinarnicu, ova se obratila. Bilo je dosta tih učenika. Međutim, kad su došli teški dani, kao što i nama dođu teški dani u životu, pa se pogubimo, pa izgubimo vjeru, pa padnemo u očaj, u depresiju, sve nam je krivo, tražimo razloge toga u drugima, rijetko u sebi, a što je najgore, zaboravimo se vratiti Bogu. Ti ljudi bili su nesigurni kad je Isus otišao, iako je rekao da će se vratiti. I sve što je rekao, sve se dogodilo. Jedan put nešto nije govorio Isus, pa da se to nije dogodilo. Što Isus kaže, Bog što kaže, on stvara svojom riječi. U njegove riječi nema laži, nema izmišljanja, nema preuveličavanja. Ono što često žene rade. Kaže, laže, svaki put ispovjeda laže, pa stani više lagati. Neće samo proći od sebe. Odluči jednom, govorit ću istinu. Jer neće samo od sebe proći. Odbaci laži iz svojih usta. Počni govoriti istinu. To ti je lijek. Neće se dogoditi neko čarobno nešto. Evo ga. Sad će svećenik nešto reći i ti više ne lažeš. Pa ti se bojiš sebe, sramiš se sebe, zato lažeš. Sramiš se sebe, ne voliš sebe. Neće se zadržavati na pojedinačnim grijesima. I oprostite žene ako sam vas posebno uvrijedio, ali bar po tom grijehu čini mi se da su muškarci bolji. Da su ipak malo iskreniji. A imaju oni svojih teških grijeha. Nećemo ni o njima. Idemo dalje. Učenici su bili na jednom mjestu. Evo nas. Učenici na jednom mjestu okupljeni. Zajedno s Marijom. Možemo je dozvati svojom molitvom. Nema bolje posrednice od nje. Kad su molili, Isus posla. Rekao sam, 40 dana se zadržao među njima. Ja sam Isus. Prepoznaš me Petre? Juda, alo, Toma. Ja sam. Jakove, ja sam. Pa opet čuda, pa gleda druge, pa mora ih je malo utvrti vjer, znaš ko malo djecu moraš i raditi. Evo, mama i tata će se vratiti, budi tu, sve će biti dobro, budi malo s bakom i jednom mi ćemo se vratiti. I 100 puta da bi mogao otići malo. I vrati se, stvarno se mater i čača vrate kući svoje djece. Nevjerojatno, ali istinito. Tako i Otac naš Bog će se vratiti nama ako je rekao da će se vratiti. Zašto sumnja onda? Zašto sumnjamo stalno kad obolimo, kad ima problema, financijski, ovaki, zašto sumnja da Bog neće pomoći? U koga se onda uzdaš? U vidovnjake, u ne znam koga? U nekog prijatelja koji će posuditi novci, šta, u koga? 50. dan Isus šalje ono što je obećao. Duha Svetoga. Kažem, opet vraćam se na početak, ne nešto, nego nekoga. Šalje nam branitelja. Ono koji će biti uz nas. Koji će nas ispunjati svojom snagom. 7 darova Duha Svetog, taj broj 7. Koliko vas ima? 8, 7, 8. Večeras koji obećanja dajete u Frami. 7 darova, mudrost, razum, savjet, jako znanje, pobožnost, strah Božji. Ko ima Duha Svetog, ima te darove. Ima vjeru, ima ljubav, ima ufanje, ima Božje darove. A gdje su ti darovi na nama? Žena dođe u Slobodnoj Dalmaciji. Eto, Slobodna Dalmacija. A mi čitamo cijeli život te novine i to. Ali dobro, možeš naći nešto i pametno. Začudo. I sad, neka žena došla i stavila u paket, zalipila, ja kažem pasa, i kako se psa kaže, nisam baš da ću knjiženo vi govoriti, vi razumite mene. Pasa zavezala unutra i zalipla ga trakon i stavila ga gore u šumu da krepane jadna životinja. Dobro, i neko čuo taj glas da vada je, što je taj, pa čuje da zavija, viče. I otvorio je i zadnji tren ga spasio. Naravno, trebalo mu je ko zna koliko sati da dođe sebi. Uopće mu nije jasno
da jedan čovjek koji ima razum, koji ima savjest, koji ima slobodu, slobodnu volju, koji je stvoren na sliku Božju, da može biti tolika budala da to radi. Pa da tom psu nije jasno. Nije mu jasno šta mu se dogodilo. Nije jasno ni ribama tamo, onome kitu tamo, nije jasno kako on prokuca plastiku. Prokuca 100 kili plastike. Odakle ta plastika? Od neke budale koja ima jahtu, ima novaca pa je kupila ogromnu jahtu, pa ima svoje prijatelje, pa se opijaju, pa uzimaju ne znam šta, drogiraju se da bi bilo dobro i onda bace plastiku u more i onda taj lipo kit pojide tu i onda jedan kit ne zna šta mu se dogodilo. A kit nema razum, da ima razum, on bi se makao od tih budala. On bi se makao od tih budala. Ne možeš izbjeći. Ne možeš izbjeći. Ljudi bave se poljoprivredom. 100 puta bacija džubaru u svoj vinograd. U svoje 100 puta gnojiva. Nikad nije pročitao uputu koliko treba staviti. 5 puta stavio više. On tebi to proda. Tu hranu. Ti se otruješ, dobiješ rak i čudiš se. Otkud ovaj rak? Kaže, to je rak. Nikad takvi oblik rijedak je. A otkuda? Pa eto odakle. Pa nije došao s neba. Nije od Boga došao. I ko ima Duha Svetoga? Neko ko tako živi, nemaš Duha Svetoga. Glumiš, hoću li neću na misu, hoću se neću spovediti, u svoj obitelji praviš se važan kad dođeš u društvo, zapostavljaš svoju ženu, rugaš se s njom, ne dopuštaš da sudjeluje u razgovoru, a vamo se kući praviš važan. Ili obrnuto. Jel to imaš Duha Svetog? Nemaš Duha Svetog. Želiš zlo drugome? Nemaš Duha Svetog. Učinio mi je zlo, ovaj ga silovao, ovaj me ukrao, ovaj me... Je. Jel to zlo? Je. Jel valja osuditi zlo? Valja. Jel ja mogu želiti kao kršćan nekome zlo? Ne mogu ako želi ima Duha Svetoga. Pa u konačnici, koji je meni cilj ovog života cijeloga? Koji je cilj vama života? Zašto se primaš u hramu? Zašto živiš? Zašto dolaziš u crkvu? Šta nisi išao na piće nedjelju navečer? Ako radiš cijeli tjedan, ajde na piće, prošetaj malo, porivi. Zašto dolaziš na svetu misu? Zbog koga? Zbog Boga. Njemu to ne treba, on je savršen. Njemu uopće mi ne treba. Savršen je, postoji oduvijek, bez početka i kraja. Nas je stvorio ni iz čega. Ništa. Nije postojalo ništa prije Boga. Ne može. Zašto ja dolazim na svetu misu? Pa zbog sebe, valjda. Zbog svojih bližnjih. Zato što mi Bog želi da sebe u tijelu svome. Zašto se ja ne pričešćujem? Zato što se pravim pametan. Zato što se pravim pametan i mislim, Bog mi ne može oprostiti. Vidi ovoga što se pričešćuje. On se pričešćuje. Ne možeš vjerovati. On je tamo nastaje se na ženu, a on se pričešćuje. To je tvoj posao, namisli. Zar nije tvoj posao da se pokaješ i klekneš doli i rečeš, Bože, žao mi, kajem se za svoje grijehe. Oprosti mi što sam osudio drugoga, nisam ja sudac, ti si sudac. A cilj moga života, tvoga, je doći do Isusa Krista. Cilj života je da ja ne završim tamo u kapsi onoj, u lijesu i bacam me 2 metra pod zemlju. Jer to mi je dosadno. Evo iskreno, meni je to dosadno. Dosadno mi je biti mrtav. Ne želim biti mrtav, želim živjeti. Evo, ima neko ko ima život vječni, ima Isus Krist. Ti si moj šef. Ti si moj Bog ako ima život i možeš me vratiti s mrtvim. Ti si moj Bog. Ako imate nekog drugog Boga, nemojte dolaziti na misu. Idi, traži ga negdje drugo. A gdje je Isus rekao da će biti? U svetim sakramentima. Ko ne jede moga tijela, nema života u sebi. Pa ti se nemoj pričešćivati. Ti misli da je grijeh veći od Boga. Pa oprostit ću ti svaki grijeh, pokaj se. Ljudi dođu ispovedaju se nakon 10 godina, 15. A šta će on reći u ispovedavnici nakon 15 godina? Moga mi doni knjigu ovako debelu, pa ću ja čitati tu šta je on pi. Ma briga me ko imaš grijeh. To ti s Bogom riješi. Ali reci, od sada ću biti bolja osoba. Najljepša ispoved koju sam čuo nedavno je bila od jedne prvopričasnice. Kaže ona meni, nije ovo izjavljanje ispovedne tajne, nije ništa strašno za čut. Ajde, ide se ona ispoved, prva sveta ispoved, ona, znate, sve skrušeno dođe prvi put. I ona tako nekako ljubko došla i kaže, nisam bila dobra, sad ću biti dobra. A diš lipše ispoved. A diš lipše ispoved, aj, šta ona treba više govori? Nisam mamu poslušala, nisam bacila smeće, nisam, pa dobro je, nisam, znam, zato je nisam, nije bilo sve super. Ali želim biti bolja. Ja vjerujem da će meni Bog oprostiti, da će mi dati snagu da budem bolja. Ja sama ne mogu nekad. Ja ne mogu samo odoliti nekom svome grijehu. Ne možeš. Ne možeš odoliti tamo pornografiji, ne možeš odoliti piću, ne možeš odoliti kladionici.
Ne možeš odoliti nekome društvu koje te vuče stalno. Oni tamo psuju, a ti se praviš važan i smješkaš se u njihovom društvu. A znaš da ne možeš biti s nekim ko psuje i ostati čist. Ne možeš. Ne mogu se družiti osobom koja vara svoju ženu ili ženom koja vara svog muža. Ne mogu jer sam nije onda kao i oni. S kim si takav si? Upozori ga, neka ti je brat, sestra, neka se s tim 30 godina znaš. Upozori ga i reci oprosti dok se ne promijeniš. Ja ne mogu. Ja ne mogu biti s tobom. Ja sam u ovom trenutku, najprije Isus mi mora biti na prvom mjestu, i ja u ovom trenutku branim tvoju ženu, tvoga muža koji su kući, a uopće nema s njima ništa. Ti si moj prijatelj, prijateljica, a dok se ne promijeniš, nemoj mi dolaziti na kuću. Na vrata mi nemoj dolaziti. I nemoj me zvati. Nemoj me zvati ni na nogomet, nemoj me zvati na piće, na kavu, nemoj me nigdje zvati me, nemoj. Neću više puno pričati, mogao bi ja dugo, slušati bi vi, vidim ja, zato što vas dere po savjesti, zato što vas dere po vašim glavama i lako vas je pročitati, bez problema. A čitam sebe, a ne čitam i vas, nije problem. Ma Bog čita, kom brige šta ja znam ili ne znam o tebi. Ja ću imati jedno mišljenje, može biti totalno krivo, samo Bog zna koliko ste dobri ili loši. Ja vjerujem da je puno više dobra i ljubavi u vašem životu. I da najčešće vi gledate sebe kao neke loše, a mu uopće niste toliko. Možda neki grijeh baš beznačajan. Baš uopće nije važan. I ti se toliko kod njega mučiš. Pusti ga, čao, baci ga u smeće. Idu ispod donjicu, baci ga, čao, u smeće. Šta je drugo ispod donjica? Pranje. Praonica. Duše. Kad te boli tijelo, idi u doktora. A ja kažem čovjeku, evo sad te ubolate tu željezo u ruku. Hoćeš ići, onda čekat ćeš do Uskrsa i Božića da izvadiš to željezo. Ćeš do Uskrsa i Božića čekat da ga izvadiš. Ma idi u doktora odmah. Inficirat ćeš se, umrit ćeš. Ista stvar, je opsova Boga. Izvoli. Izvoli danas, odmah danas kucaj svećenikom na vrata, traži ga 100 puta. Odmah danas. Da ne umreš. Zauvijek da ne umreš. Neka vas Duh Sveti sve ispuni. Tražite ga. Kaže Bog, traži, naći ćeš, kucaj, otvorit će ti se. Traži ga. Nema ga ja negdje u džepu ili negdje da ti ga ne mogu. Samo ti Bog može da vjeru, ljubav, sve ovo. Ja mogu nešto pričat, čak nadahnu duhom. Mogu pričat nešto. Hoće li tebe to potaknuti? Šta ja znam? Možda ćete 5 minuta dok ne sađeš niz one skale, uđeš u auto. Zaboravi ti, ode ti svojim putem. I opet misliš, ma ova crkva, ajme, i svećenika ima svakakve. Vidi ga kakav auto vozi, vidi. Eto ti dokle ti Duh Sveti seže. Eto, to ti je naša vjera. Čin prvi neki zamagli na noći vrag za sekundu. Pa evo, ovi su bili iz Parti, Međani, Lamljani, Mezopotamije, Judeje, Kapadocije, milion jezika. Ovaj jezik Boži svak razumije. To je jezik ljubavi. To je taj jezik Duha Svetog. Zato su ga mogli svi razumjeti. Neka vas zahvatiti ta ljubav i neka vas blagoslovi po Kristu, Gospodinu našemu.